Sanibusela Maswati. Gama lami ngingumthobisi Buthelezi, ngikhona ka Times of Eswatini. Kulolu suku lanamuhla ngisihleli na Minister of Tinkhundla, Honorable Sikhumbuzo Dlamini. Lesitobe sicoca naye kabanti ngema developments lesendekile etinkhundleni ngekuhlukana kwawo. Ngicela ukwemukela Minister kulolu suku lanamuhla. Sibonge futhi nesikhathi sakho losiphesona ukuthi sicoce kabanti ngawo ama developments etinkhundla. Siyabonga kakhulu Buthelezi. Sibonge nabo bonke nje lo hamba nabo. Kusinika leli thuba nathi lekuthi sisho ukuthi selitole tinkhundla solo sifikile ehovisi seyinde siachievile nalokuthi ke sibheke phi siyasijabulisa kakhulu lokuthi lo thuba lelo. Siyabonga Minister. Ngosi ngicale nje ngilanze emuva from isikhathi esibayeni sathi kahle ukuthi sibaya kusekhaya lethu sonke seMaswati. Inkosi yakhipha instruction isho ukuthi iministry icela ukuthi ayiphume iye tinkhundleni iyosebenza isite eMaswati. Bekusho kuthini nje lokho kini as iministry ukuthi inkosi ngaze ikhulume ibheke ukuthi eMaswati asitakale kanje? Siyabonga kakhulu Buthelezi. Asiqale nje ngako lo kusho ukuthi lapho kwasukuma khona umsebenzi lesanikwa wona wasukuma khona esibayeni njengalokho nga2023 live lahamba la eLukhethweni. Mase eLukhethweni ngelive ngisho umthosisekelo bese yona imbobo yemhlaba seyibeka ndvunankulu elive le lapho na imbeka iphinze kunene inike idirection lokuthi uhulumende kubheke ukuthi kule minyaka lesihlanu ilandzelako abheke ehulumende. Nathi ke sikhuthana nalwandle lokuthi wekunene wakukhanza kufanele kuwisdom yakhe lo ukuthi beyangasithuma ukuthi siyawuseva eMaswati kuleli tiko letinkhundla kuthuthuka kwato nekuphathwa kwato. Esibayeni ke ingonyama ikhulume nemhlaba lokusho ukuthi wonke umuntu losesibayeni nalo lalele uthatha lokucondzene naye asukume nawagijime nako ahamba ukusebenza. Nathi ke silitiko letinkhundla kulandzela lo msebenzi lwasho ingwenyama sahlala phasi after lo msebenzi sesinikwe lo msebenzi lomkhulu kangaka sabuka lokuthi kambe vele esibayeni kuthiweni kwekucala lesakubuka ngilokuthi wona nje eMaswati in general akhulume athini esibayeni yase wena imbobo emhlaba sayithini. Angisho ke Buthelezi lo ukuthi eMaswati kulokunye la kukhuluma ngalokucinile esibayeni kwaba indzaba ye poor service delivery. Le indzaba ye service delivery ke ngomthethosisekelo elivela kaNgwane inikwe litiko letinkhundla ukuthi kube ngilo leliyawo coordinator tindzaba te service delivery kuhulumende wonkana ukuthi akhone kuphuma ayile ngaphandle kubantu. Nathi ke vele wasinika umthwalo lo ukuthi eMaswati nabe vele ake sabe nekusho vele ukuthi uhulumende wafeyilile endzabeni te service delivery. Kwenda ke lo ukuthi vele sibone lokuthi vele sinemthwalo ukuthi sibone ukuthi eMaswati siwahlangabeta njani kulokukhala kwawo. Imbobo emhlaba seyicitha sibaya ke emagama leya washo eqala yathi singihulumende siphelele kufaya khasibantu wetinkhundla yathi sesiphelile isikhathi sekuthi sisuke ngina titulo esihlelo kuto nje yathi titulo lijikajikako ati sito tekuthi singasati imandate yethu wathi wekunene kufuna siphume siyele ngaphandle sengihulumende aphuma ile ngaphandle ayakuva ukuthi eMaswati akhala ngani aphinze futhi uhulumende alethe isombululo kulokulakhala ngakweMaswati. Nathi ke savele senda njalo sayiva le mandate lesanikwa yona sasukuma singene office saqola iganga ngiyawuvatha eMaswati akhala ngani. Ngisho nje lo ukuthi ingonyama yemhlaba lo yaqgizelela lenza service delivery yathi ayifuni kubona eMaswati ahamba tindzawo letinze kuyawuthola ama services. Wathi wekunene tinkhundla atibe ngama centers of service delivery. Abantu abaconze tinkhundleni tabo
bafike bathola lusito basitakale bakhona ukuthi lebe bakufuna bakuthola ukuthi ngeke ukuthi baze bagibele bayembabane bagibele bayekamanzini noma kuleso sifundza labakuso kuze bathole lusito ukuthi ngakuthi nje umuntu wayenkundleni yakhe nako lokho kusinikela umthwalo lo ukuthi sisukume vele sithi kungente kanjani lokho lo tawufaya ekhathi lokuthi vele kumqoka lokuthi twale tinkundla ngekwato tibonakale tindzawo lapho khona umuntu angalithola lusito lokho sinama structures ngekwawo kufuna ukuthi ashintshe vele sakhe ama structures e-first world sakhe ama structures atawenda ukuthi konke labakufuna wona bakuthole lo shothi all the offices abe khona letinkundleni sekulo mthwalo kwenye lomshikashika ukuthi how do we raise ama resources ukuthi sikhone kwakha tinkundla leti sezingeni leti ma service centers futhi leti ngama local authorities kungako nje sinikwe umthwalo ngomthethosisekelo ukuthi asakhe umthetho we local government sine bill njenyalo esigijimisako seyibuyile ka AG kungekutse itawuvela ecabinet bese ye parliament lesho ukuthi le wakho sibayeni kwekomikisa uhulumende kubantu kufanele sikwendeke kanjani ngilomthetho utawu informal ukuthi sakwendeke kanjani lapho khona tinkundla titawushintsha tisebenze as ema local government authorities lokusho ukuthi titimele tibe uhulumende lamancane lapho khona ke yabe sekuphelile vele ukuthi umuntu ahambe ayawufuna any service embabani iservice layifunako so uyayithola la abakhethile labalenkhundleni konke la kufuna kwakuthole khona ngathi nje ngiloko kafishane ukuthi awe sibayeni nathi seva lokuthi vele lethu litiko libekwe embili ekutheni vele alende isiqiniseko sekuthi leya coordinate ama ministries enza bente service delivery emaswati angakhali ngenza le service delivery. Ngiyabonga kakhulu Nkosi. Minister uteka yona kakhulu and nawukubeka kuyakhombakalisa ukuthi le timvo letabekwa inkosi angeke i-ministry iti-deliver iyodwa. Lokusho ukuthi kudzinga ukuthi nibe nebantfu lenibambisana nabo kulo mshikashika ukuthi ni-deliver le mandate. So nine as a ministry lama partnerships ansite njani ukuthi ni-reach ama goals enu nokuthi lokudeliver kwenu kwalama services kuphuthume so that lamaswati le tinkhundleni asitakale ngekusheshsha. Kokucala nje ngaba ngilo ukuthi ngokuchazile ukuthi litiwe tinkundla kuma assignment of responsibilities 2015 lapho khona imbobo emhlaba yanika litiwe ngelitiko ukuthi litakwenda ini umsebenzi walo. Silitiwe tinkundla zanikwa lo mthwalo ukuthi sihlanganise lamatiko onke latsinzekako noma ke onke ema partners noma ke bantu batsinzekako ukuthi enza bente service delivery ukuthi bakhona kufika le phasi ngoba wanginofika le phasi kufuna ukuthi vele engcede enkundleni through ama regional offices nathi ke basibambisile kakhulu ngicabanga ukuthi we have achieved lokuthi sakhe lobudlelwane kokucala na uhulumende nje aphelele matiko onke uhulumende asibambisile onke ngento engabala ngalinye kuvanye nakubekisela ukuthi ematiko lafana public works edizamente emigwaco lihluphe kakhulu live sekune collaboration nyalo lapho khona icabinet yagcina iresolve ukuthi vela sibambisane netiko la public works ukubuka lokuthi yini lengentiwa ukuthi labantu tindzawo temigwaco the access to tibhedlela tikolo nalongene nje lotsengako timakete kwenteka kanjani leyo partnership leyo noma ke leyo engagement leyo yenda lo ukuthi nyalo sekulula tawubona nje nakuhamba kahle awuthi liphumala uhulumende lokhona tindzawo temigwaco lofaya ekhathi tigwacwana letile emakhaya letiphumela ama main roads noma ama D roads district roads utati mate bese tinemehluko ngile partnership noma ke ngile collaboration between lamatiko lokusho ukuthi ke sikhonile ke selitiko lokuthi sikhone kubantu njengaleto ndawubekisa futhi ngibekise ngelihhovisi liphinda ndvuna nkulu lapho khona lisebenzela ngaphandle nalo enzabente abantu labaswele labaphila ngakweswela le lapho thina setinkhundleni labantu sihlala nabo siyabadi labantu selitiko ke kuba ngumthwalo wethu through bobucopho tinkhundla councils lokuthi sikuvede kuhulumende ungakhanzi nje ukuthi uhulumende sonke isikhathi sovangani betindzaba ukuthi kunjani ngaphandle kanti phela uhulumende so wendile umsento omuhle
wacasha abantu noma ke wabhadala abantu lobuchopho labakhethiwe labahlana labantu lefanele ukuthi ba report njalo lokuthi lengaphandle kunesimo lesinjani siyadumisa ke ukuthi nani nikhona i collaboration nje wangikhuluma nje ukuthi siyakhona senzana betindzaba nabo basibambisile kakhulu inhlangano tingekho ngaphansi kwaHulumende ama NGOs nawo maningi kakhulu ngetengabala vele lengaphandle aphumile nje atsecitsisaka lonke live kuyasenjetwa tindzaba te service delivery ukhona umehluko siyathi sesikhulu sikhala emaswati ayakhala kunengakhala ngako kodwa nje liqiniso lithi uyabonakala umbhodo lokuthi kiwapi lenza my first world lebekhuluma ngayingwe yamonke malanga uyabona ukuthi nasibambene singakuthatha sikwende ngathi kwengwenyama sikwadi ukuthi kwethu sonke wonke umuntu unelichaza lefatha lidlale ukuthi seku attain noma ke sekuthole sifikele lezinga le first world I first world iachievable and ngesikhathi sifishane nangabe uhulumende ongasukumile ematiko ongasukumile emaswati ongasukumile tinhlangano letinye letingekho ngaphansi kwaHulumende nazo tisukumile leqiniso lithi lokho lesikufuna kusilive singaku-achieve lokho sikafishane nje singasho lo ukuthi lokubambisana lengaphandle siyakubona kukhona and kunemthalo omuhle futhi ikhona imphumela yakho. No, uyibeka ngeyiva minister. Ngicabanga ukuthi lokho uyibeka minister ukuthi lokubambisana sekuside kakhulu and kusho ukuthi nemaswati letinkhundleni ayalibona lo lishintsho lendeka. Emaswati kulama projects la roll out ministry seka benefit kakhulu and kuwe minister personally engagement ne feedback ibe njani from emaswati ngoba kukhona nje lebengulalela emuva lapho one of lama beneficiaries bekasho ukuthi uhlale ukhona on the ground and ubakhulumisa ubabuta ukuthi bangasidakala kanjani yini lokhu leningakwenda lokuhlukile lokutobasida wena minister na ukubona how will this benefit la maswati letinkhundleni long term socially and economically? Siyabonga kakhulu Buthelezi angisho lo ukuthi kokucala mina ngayiva kahle ngonyama nayikhuluma esibayeni lokuthi yathini lokwenta ukuthi vele kuba lukhuni ukuhlala office uthi uhlela office ube uqaba ngathi ngabe ngaphandla konakali yini angicala ngidumisa kakhulu mabhanyana omkhulu welitiko nabo bonke nasendana betikweni kubanjiswe yena tikweni nabo lokunye lokwenda lokuthi lesikubona lengaphandle lokwendekako loku positive kuyi result yekubambana yekusena yekubambana ngoba sima politicians nangabe lama technocrats nawo ukuthi lokubambisana kahle kuyawudirila umsebenzi nako lokho kwendele ukuthi kube solo kukhonjwana kwendwa lomsebenzi but etikweni letinkundla siyambonga uNkulunkulu ukuthi usibambisile wasisita ukuthi kusebenzeke ngapha lomkhulu vele sonke isikhathi masenda imisebenzi kanye siyabukisana siyavumelana ngemisebenzi esiwendako kuyasisita kakhulu lokho angisho lo ukuthi sisaphuma siyale ngaphandle kumqoka lokuthi nifetendekako udadi ikakhulu njengendvuna utibone tendeka uphindze futhi uyithole feedback nasiphumile nje wasinelihlelo lokuphuma siye ngaphandle emiphakathini etinkundleni sefike sibalalela abantu sinike lesikhathi sekulalela ukuthi bathini labantu siyithole feedback ngoba kuyasisita lokho dinenge indlela lesisathi sebenze etikweni ukuthi sithole feedback ngade ngakhuluma kakhulu lamuhla until sitisukumise ngalokho semthethweni leti mechanism nje ukuthi siyithole feedback ukuthi athini emaswati but ngetulu kwaloko lemisendele ngaphandle kuyajabulisa lo ukuthi emaswati abonakala azuza kule misebenzi entwalitiko lekufaka khathi yona iRDF ngidawubeka nje kunye ngubeka embili ngalokugcamlilo ukuthi emaswati akuvetile lo ukuthi iRDF lokusilonza noma lokulinyeva nazo sibayini bakusho lokho but inyeva yolukhulu lokuthi kunalesikhwama latikweni se-Regional Development Fund lapho khona le mali emaswati bekakhala ukuthi uya-applya kuphela iminyaka lemibili emithathu so lo ucelile ku-RDF ungakutholi okucelile bese kwenda ukuthi naleli phupho lakho ke lale business seliyashabalala noma ke soyatsinwa endleleni le siyajabula kulisilitiko lokuthi sesikusebenzile lokho now without ama regulations njalo ama regulations nje RDF nawo kuhlangabetana nayidzingo temaswati nekhala wamaswati
under review masinyane nje kule financial year sayicala athi abafike eParliament adoptwa vele sesicala sisebenza ngawo but kukhwale sikwendile sithengete kwamele ama regulations kwekucala nje lokubuka lokuthi yini lesingayenda lokuthi sespeed up le process yekuthi liswati malicela ka RDF lisitayile masinyane sesikwendile ke lokho lamhla sinebufakazi tikhona tintfo leticelwe kuyo le financial year lesikuyo lesive batfolile bantu lelamuhla within 6 months sicelo sakho siphasile sesiyakwazi ukudeliver selitiko sithumisa ke na uhulumende aphelele sithumisa induna ka finance lesibambisile kakhulu la ekutheni letimali ti release ngesikhathi ngoba ngaphandle kwale mali kulukhuni ukuthi ni deliver nengamatiko ngokwehlukana kwawo kodwa nje uhulumende lokhona fire cards yona induna ka finance ikuprioritizele ukuthi letimali letiyale kulabantu abale phasi letizinsa timbele namaswati lale phasi vele iphume ngesikhathi kuze kuthi emaswati angadikhanzi asagadzela usito uhulumende lolungafiki ngesikhathi kuyasijabulisa ke lokusho lokuthi nje lamuhla na apply la RDF within 6 months sekuphasile lokucelile sokutfolile lokunye futhi we have made cut ukuthi lokunye in 3 months time ama procurement processes alandzeleke kahle but sebakhona ukuthola abantu lokho sikafishane kukhona lesikwentako and ku positive nayo ukuthi ke lo mbuto wakho ukuthi lokho kusho ukuthini kulamaswati in terms of a long term sustainability of le misebenzi abayendako nenza economic growth asisho lokuthi litiko etinkundla nalo lengilelinye lelinikwe umthwalo lelinye lematiko kuhulumende lelinikwe inzaba ye development even lapho khona sibuka kakhulu development ku grassroots lokho lokuncane lokungenda ukuthi ashintshe lamaswati lemakhaya siyakusebenzisa kakhulu vele ngidawubekisa nje ngithi sithenga ema trucks sathenga tigulumba kunengi kakhulu le live nawo libuka i-direction yalo liya enzabeni kwakhe imigwaqo wena emsendeni emkhulu le machine esithengako seyitawuvela seyelusito ngeke kwendeke lokuthi ukhanze uhulumende afuna umsendeni emkhulu seyiba delayed ngoba kuti machinery ngoba kuti into ekusebenza ngaleyo le mali lena uhulumende la providele through RDF so yasitakala uhulumende futhi lokuthi ukhanze ukuthi lengaphandle tikhona into ekusebenza kuyasijabulisa ke lokho namaswati nawo leyo mali yakha lapho iyasita ekutheni umnotho welive ukhule ngoba umnotho ukhula kabili ukhula ngalo ukuthi kube tena ama delays implementation ama projects amakhulu ahulumende ngoba kushoda incane into ekusebenza phinze kwesibili umnotho ukhule ngalo ukuthi laba labazuza kwathwa le mali bale misebenzi bayakhona kuphangisa nabakhathola imali nabo bakhona kuphila yabonga minister ngicabanga ukuthi lo kushoko kungiko kakhulu ngoba nasinawubuka ukuthi kuyawasita emaswati lahlele emakhaya la ngakhona ukuthola imisebenzi ukuthi nawo abe na something la ababhizi ngako nakasekhaya kuchubeka nje minister ngicabanga ukuthi inyalo as a ministry ngicabanga ukuthi iwitness umlando lomkhulu ngekuthi in the past 2 years ingwenyama iphumile yona yahamba tinkhundla kusho ukuthini ku ministry in terms of validation, accountability and motivation going forward kubona nje ingwenyama iphumile iyobona lo msebenzi lenwendako lengephandle for emaswati waqala nje Buthelezi singaba ngokuthi sikhudelwandle sisibayethe naphakathi kuye ingwenyama lokho ukuthi sisasebenda nayo isukume kunene kunenge lapho asibambise khona kwekunene kusinika i-direction i-guidance njengaloko simbona njalo singihulumende simbikela ukuthi uhulumende ubhekephi le ema-advices wathola kona enkosini ngiwo lento ukuthi le ntuthuko ikakhulu lemakhaya ibe visible kunge-guidance yayo ingwenyama utawukhumbula ukuthi lesikhwama se-RDF esikhuluma ngaso lesi kwaba i-brain child yayo ingwenyama leyathi akathi uhulumende nemsente emkhulu lentekako even but ukhanze ukuthi nale phasi kukhona ababhizi ngako labantu abatendela kona enhlukweni yabo labantu sithi kasekhuthelo nalwandle kuyo hlabani bayo ingwenyama elive kuloko bese kwesibili sesithi sibongele umhlangano necabinet la ihola kulathunywa ukuthi ayihole ngoba nayo indvunankulu kulokuphuma kwengwenyama kuyele ngaphandle
ngilokukhomba ukuthi naye ebuholi bakhe kukhona lapho khona i-direction lapho sibheke khona naye uyasebenza kunene. Siyakudumisa kakhulu ke lokho ukuthi sithole umuntu ofana Mhlonjana Ndvunankhulu, Mhlonjana Russell Dlamini lo sibambisile ngoba liqiniso lithi nangabe ningakabambani mangabanjiswana ukhanze ukuthi kunale frustration yokusebenza kwenta lokuthi kubethe le service delivery kubethe nakukhuluma ngakunya lokho sekuyabonakala but nje lokuthi cabinet nayo ihlangene tindzaba tekunakala uluntu lulephasi icabinet ibeke embili. Mhlonjana Ndvunankhulu ukuhlala enhlitweni yakhe lokuthi lamaswati akubonakala impact eSwatini lelile emakhaya sizasemdumiselwe kunene naye lapho sithi ke thineke silitiko kuphuma kwengwenyama iyawubona emseni esiyendako silitiko lengaphandle kokucala kwenta ukuthi sihlale sethukile ngoba nawo unikwe umsendo webantu kufuna wethuke ungawudayila umsendo webantu. Thina nje sonke isikhathi nasisebenta sihlala sethukile ukuthi ngabe ingwenyama afika ithini ke lamhla ingabe yakukhanza kunjani. Lokho kuyasita la ekutheni indzaba ye accountability vele besedulu ngoba ngaphandle komaswati asakhulumile nayo ingwenyama mase ifikile nakufebe khale kushoko isafikilele ngawubekisa nje kukhanyeni ufike wagcizelwa kunene wathi awu usebentile uhulumende kodwa le nkundla ngeke ngiyivule leyasekukhanyeni until ifike lezinga nali lifunwa ngemaswati le first world lapho khona tonke tinkundla delivered taba ngema service centers khona taba ngema local authorities khona. Lokho kwasinika umthwalo silitiko lokuthi vele masuke ekukhanyeni sasuka vele out inhloko tihlangene ukuthi sitawuthini pho ngaphana timali tibonakala even sesitawenda kanjani ngoba phela ingwema seyikhulumile ukuthi le tinkundla atibekelele kufanele sina nje bese sijabulile impela kumnanzi sithi awu kulento afika sivulele enkundla sibikile futhi nakuye ukuthi awu tafika sivulele enkundla wasinaka fike kunene wathi awu chabe kunene lokho akungangawo amaswati asenihambe niyawufaka emandla nento lokungetulu kungako ke namhlanje sibika lo ukuthi kulomnyaka losedulu sesivele sisukumile siyakha sakha inkundla yangemethula nenkundla yasephondo letingema service centers letingilo lokufunwa ngamaswati lapho kwa lonke leswati lasimali khona lekutfoyele lekufunako asisho kona lokuthi ngekubade kwetimali tikhwana endlela esicabangako tekubambisana ne private sector lokuthi ingabe ngento kanjani la ekusenifaka itimali tekuthi letinkundla deliver sitake phose ngasikhathi sinye noma isikhathi esifishane ngoba nje nangubayela ukuthi kunaphondo kunamethula lesimakha almost in 2 years kuyakutshela ukuthi nasingachubeka kanjalo ngasithatha iminyaka lengetulu kwa 30 years ukuthi sakhe idinkundla kodwa ke khwale sekubukako sibambisene amatiko lafanele ukuthi ingabe ngaba ngiphi indlela lengenda ukuthi sitakhe ngasinyane diphele emaswati akhona ethola ama services lawafunako ngasonke isikhathi lafuna ngaso indzaba nje accountability vele ihamba embili nathi ke silitiko nje angisho ngifuna ukugcizelela lokuthi awu nasifika lengaphandle nathi sifike simangale lemseni into angithi la itikweni kodwa nasifike lelanga sekunengwenyama sekunale sive lendlela siphuma ngayo lesive kuyasijabulisa nathi litiko kuyakhomba lokuthi live liyabuyela esimene ngoba utawukhumbula lokuthi live libuye lithulini nga2021 le wonke umuntu unemthwalo kwelohulumende ukuthi endesiqiniseko ukuthi emaswati ayawathwala ama services ayajabula ngalohulumende kuze ukuthi emaswati atochubeka asonzele uhulumende ambonise uhulumende ambambise uhulumende asonzele enkosini. Kuyasijabulisa nje kubona lokuthi amaswati impela senkosini asonzele kakhulu enkosini uba ngathi inombolo mayiphumana ngaphandle so ngathi King's Birthday lapho khona bobona ukuthi abantu baphumana kwi King's Birthday bathi yilili stadium la mhla abantu inkosi nayiphuma yele ngaphandle babulala inyoka abantu siyadumisa kuye kunene kuyingwenyama emhlaba lokuthi ibe nalomqondo nalombono nangwe ukuthi ayiphume ihambe iphume esigodlweni ihambe yele ngaphandle emaswatini iyowavusela etinkundleni iyowavusela emphakathini siyibonile yakahoho lapho khona sinika umthwalo wathi kunene kahoho ngeke asuke emathamo emphakathini edanyini le emathamo lake wathi uyawuhamba le sekabone lokufuna ngamaswati sekwendekile sekunentuthuko lecacako le noma le khonsako losho ukuthi vele yona ingwenyama isimele ngemuva kubona ukuthi vele lokufuna ngamaswati sikwenda ngesikhathi futhi ano minister njengoba ichaza ukuthi emaswati bekaphuma ngenombolo ayobona ingwenyama ayemukele ngenkundla and bekuyintwe lenhle kakhulu kuyibona as emaphephandaba bekakhipha siyabonga kakhulu ngaloko minister sesita ngase kuvale nje minister
recently nje kwa sesibuya kuwe nje Minister, you recently received an international award Global Summit on Social Impact and Sustainability in Manchester, United Kingdom. The recognition lena Minister personally and the ministry level and the country at large. Can you share how this honor came about and what it represents for Eswatini's development? Siyabonga Buthelezi, asicale ngekusho lo ukuthi konke lokho lokwentekako sikuyajabulisa kubona ukuthi umhlaba yakubona. Ngoba nangakuchazela ukuthi kufikwa njani lapho ungaqale uthi unabasibona la khaya masinabasibonile la khaya nabatshela bekuhamba nabe kungasikolo kucacako emsini yahulumende bangete bakuthatha nasemhlabeni lapha nje le nto zayithola selitiko noma kube nginama ngilitiko ngimele litiko sayithola ngokuthi kukhwale sebenzana nabo nakhona la khaya nje uma ushito ecaleni lokuthi kunama partners lamanenge la ekhaya nje kunenhlangano lengaphansi kwahulumende labathi isibuko Serenity Foundation le isebenta ngabantu abale emakhaya ikakhulu bomake kubuka ukuthi bathuka kanjani bangena kanjani ebusinessini lesilitiko ke bedetikweni batocela sona nelitiko nathi sabanika le go ahead zamamba usebenzele ngaphandle basasendakele ngaphandle vele sonke isikhathi bahlala babambisene nelitiko benda umsebenzi wabo wabomake ensawente kulima nalokuhlukahlukene nje lokuma business le basasebenta ke nanabo baphinze base bathola ihlobo tabo lekuyinhlangano nayo lengekho ke even lese England Manchester United Kingdom Manchester lapho khona nabafika kule nhlangano yabemukela yakhwane kubasita futhi la ekutheni babe nadoda imali tekusebenta ngoba sengihulumende ngesikhone kuba nemali kwenda konke kungakho sibadzinga ama partners lamanye lesingasebenta nawo basite ke nabasasebenta yasele nhlangano nayo lengekho ngaphansi kwahulumende seyithi emaveni onke ayiveni angwane kuphela emaveni onke aseka submitela ukuthi bendani lemaveni abo basebenta kanjani nabohulumende babo kukhona bohulumende impact labayentako kule sive lephasi bekungiloko nje lokukhulu kuse nathi ke bakangwane through isibuko Serenity Foundation Merit basho lo ukuthi awu nathi sibambisene nahulumende litiwethe inkundla base bayichaza ke emsebenzini sendako labayenda nathi nase babuka ke kwabonakala ukuthi awu vele kuyasento kangwane kwase kuthiwa ke awu asebasonzele bakangwane batochaza lokuthi velele emsebenzini bayenda njani basibita ke nathi sabadi ikhuluma licavile lomhlangano lobo ukhona le Manchester nasifika isafisa amangala ke nathi nasifika lesikhathi lapho khona sekunemihomelo emavakhona emhlaba nalamanye kodwa livela kangwane kwathiwa awu litiwethe inkundla eveni la kangwane kuyabonakala likwendako ikakhulu kumuntu lo lephasi lapho khona ashinjwa khona impilo debantu uyabonakala ukuthi livela kangwane alifuni kube khalo sayela emuva nakwendiwa intuthuko kuthiwa akuhambe wonke umuntu kungashiya umuntu ngemuva kwasijabulisa kakhulu ke lokho lokuthi sikubone ukuthi bakhona abantu laba recognize imisebenzi yethu sengihulumende silive silitiko nathi nje ku personal level kuyasijabulisa lokuthi nawuthunya umsebenzi kube khona kungashiwo ngokuthi nawe khona inzima lo ihlabile wayibeka khona nalabanye abayithatha abachubeke nayo bayibhekisembili ngaba ngiloko nje lokuthi we very excited nathi nje silitiko lokuthi sibone lokuthi emhlabeni ngoba lo yamsebenzi loya bokhangiswa vele emhlaba wonke bokutshelwa nje lamalanga bathi bentana emagazini yabo labatawu hambisa umhlaba wonke tabe khuleka vela kangwane lokho sijabulisa kakhulu ngelokuthi sisateka itindzaba nalendlela ekuphathwa vela kangwane le system yethu masibachazana ngayo yabajabulisa kakhulu bathi le system yethu vela kangwane etinkundla vele ithanyela wonke umuntu nalo lephasi kuthi nosayela ngaphandle vele lokho sikafishane bayi embrace le system yethu futhi nayo ingilenye ama systems la khona emhlabeni leyenda ukuthi bantu bangasale enthuthukweni bangasale kutiphatheni bangasale kutibuseni njalo kusayichaza nje lokuthi isebenza njani system yetinkundla and bethuka nalabo abachazwayo lokuthi la kule tinkundla isystem kusuka nje umuntu ekhaya ahambe on individual merit ahambe ayelukhethweni
agcine seka enduna yembuzo nangibachazela ukuthi ngibuyapi ngilunga leParliament lelikhethwe enkundleni yaseNkwene lamhla senginduna yembuzo bacala bangafuni ukukholwa lokho but nasikuchaza siba site nemthethosisekelo bethuka lokuthi hawu le system yethu kaninhle kanje yibo kona babone ama systems emhlabeni efakathi multi party nayo inebuhle bayo nalethu system bathi awu ngathi idlala ibhethu ngenihambe embili le emavela amaningi emhlaba babanako lokuthi nangabe angasayibuke lokho sinika umthwalo wesilitiko lokuthi le system yethu le njengaloku nje lokunye sikwentako kuma achievements elitiko sibhizi ngekwenta I documentation yale system yethu etinkhundla lapho khona sitawufuna kufundisa khona amaswati kusukela etikolweni phase etikolweni kuyawufika etule makolleji lokuthi kwatiwe ukuthi yini tinkhundla le lapho kutawusisita mase sikubhalelwe ukuthi nemhlaba ukhona ekutawethekela ngoba semanenge emave la ngihambe khona njengenduna yetinkhundla bese uma ufike ukuchaza ngayo tinkhundla bese beba develop interest bafuna ukuthi evenda kangwane batova kahle ngayo tinkhundla batofuna kwati ngato batofuna lokubona physically sibe nemhlangano nje lapha ama traditional leaders eAfrica lokuno umsebenzi wohostile onyaka oba mkhulu kakhulu bathi nabafika labale ngaphandle ama traditional leaders awu bafuna kuhamba lonke lelive kuluhlamahlama lelive baze bathi awu ngoba bekude lesikhathi batatinika isikhathi babuye batobona lokuthi vele sekushoko kwente kanjani ngoba bathi kungombamba but ababelieve nababuka ama jurisdictions abasuka kuwo lokuthi possible bathi ke thina sikwente njalo sikube possible sabachazela ukuthi awu thina ngile system yethu lekuthi bantu bakhetha phindze futhi kube nebukhosi eceleni kusendiswane kanye level liqhubeka lihambe liyembili ekafishana nje siyajabula kakhulu lokuthi sawuthwala umhlomelo siyethemba lokuthi utawunika insight yalonke eliswati lokuthi konke lokwentako umhlaba yakubona level yakubona I know nathi nje sithatha kwendlulisa kunibongela minister ngerecognition enkulu kangaka ngicela ukupha nje minister sikhashana lesincane sesivala nje ukuthi umane ukhutsade emaswati lasetinkhundleni emakhaya lapho akhona khona ukuthi wakhutsade ukuthi nawo ayibone lo msebenzi wetinkhundla ukuthi ongaba benefita kanjani wona ukuthi asukume phasi ahamba etinkhundleni atothola ukuthi angasidakala kanjani. Siyabonga Buthelezi asisho nje kwemaswatini lo ukuthi siyacela ukuthi achubeke asonzele etikweni through ema different media platforms ke lesinawo fakathi bona bo Facebook page lesinabo babone emsendele litiko ukuthi litiko lendani njengoba sesishito nje lo ukuthi sekunenge lesikuimprovile njengoba sikuma RDF nje la ekutheni nyalo ma apply imali enkundleni project so ithola ngathi sifishane lokho kufuna kubakhutsate abantu lokuthi basukume bende imisebenzi bekhaba kwendako abasonzelene zetinkhundleni tabo emiphakatsini la kutekwa khona indzaba lapho kusuka khona imicondvo yalama business bahlangane basibite silitiko babete bathukise lesinabo lengaphandle batobafundzisa babambe ngesandla ukuthi bangaphuma babheke ephenduthukweni nekusho ke lo ukuthi basasukuma nje uhulumende akahlali phasi naye noma kungenteka singayitholi kumbe masinyane le mali but sewucalile uhulumende naye litiko finance nePPC yonke lokudiscover lo ukuthi le mali nale RDF nayo seyincane ngoba silitiko ngilokunye lesidwale ngako lokho lokuthi sesikhonile kufundisa emaswati ngemsebenzi welitiko nanginvestenda kwetikweni lekufaka ekhatsi so lesikhwama lamhlanje tinkhundleni bahlonishwa bashaya left right and center kusho ukuthi sena njani minister nyalo imali seyiphelile thina kithi enkundleni umnyaka kwafika nasemkhatsini umnyaka kahulumende esenda njani nyalo emaswati sola yachamuka ngeticelo sekungentiwa njani siyethemba ke lokuthi umnotho welive now sa recover njengalo kunje ubonakala semgwaqweni lomuhle ku recover siyethemba lokuthi nayo imali taba RDF nato titawuhamba tikhule tendele lokuthi namaswati njalo kusakatfolele nje lokukhuthateka lokukhuthala ngalomsebenzi bese yakhola lokuthi vele ayithole phana nayo le mali atovela akhuthale embamba lokuthi nakafuna le mali ayithole kuyasijabulisa ke lo ukuthi emaswati sikavele alandzelela ukuthi le ndani litiko uyaya uve nje inhlelweni esinato nasemsakatweni emaswati nakashaya abuda lokuningi lokwento litiko kuyakuchiya lokuthi emaswati vele alandzelela singakhuthala ke abantu labasha ukuthi bangasali ngemuva ngoba le level tawusala kubo leli silitiko kukhwale sikwentako
nakafika nje ama regulations amasha atabe achaza kabanti lokuthi laba bukeka ba marginalized bona abasaleli njani emuva lefaya khathi bona abantu labasha lefaya khathi bona abantu abakhubateke yaphana nekhubateka konke lokho sekubukile ukuthi kufuna ukuthi kwenteke kuze kuthi emaswati akhona ukuthi kubedelisela ngemva leswati siyajabula kakhulu ke lo ukuthi live lisukumile libambe intuthuko yalo kulifisela nje ukuthi neminyano esitawucala omusha achubeke emaswati futhi abambane ngekuthula abeke kuthula embili abeke idialogue embili sithumuzwe imbobo emhlaba lo ukuthi ngawo sonke isikhathi ishumayela ukuthi akukhulunyiswane kungako nje utawubona evenda kangwane kunendzaba desibaya ngaso sonke isikhathi uva ukuthi ilivese libitiwe emaswatisane kwelithuba lekuthi ngiloyo asho lakucabangako ngoba letinye inhlangothi tekuphila noma ke tekuphathwa kwemave uyayukhanzela ukuthi isikhathi esiningi lokukhulunywako ngokucatshanga nabaholi but evenda kangwane kuyasijabulisa lokuthi ingonyama yemhlaba ngekulandzela umthethosisekelo iyawanika emaswati elithuba lekuthi akhulume kusukela lephasi emiphakathini akhulume enkundleni engqe ayesibayeni lapho khona uyasukuma nje nawe uthi mina ngisikhumzo ngadlamini ngibani isikhulu sami ngicela kushonako ulalelwe ngisho lenkosi licobo lwayo ikulalele isimasa iphendvula uve ukuthi ine passion nalabantu iphendvula phose konke lokukhulunyiwe ngakhathi sifishane nawulayela inkulumo ngonyama amacitha sibaya uvele ubone ukuthi vele beyilalele emaswati wevile ekuthathini and bese seyiletha sombululo losho ngamaswati nahulumende ke naye vele kumnika umthwalo lokho lokuthi asasebenta akhumbule mandate lokuthi mandate ithule sibayeni emaswati athene sibayeni ingonyama ithene macitha sibaya bese livele yahamba liyembili. Siyabonga kakhulu Nkosi, siyabonga nesikhathi sakho, siyathi ukuthi uyaphithidela nokuthi uthole nje lithuba lokuthi ukhulume nawe emaswati ngemsebenzi lo wento wade Nkondla. Siyabonga kakhulu, sithemba ukuthi iministry itokuchubeka umsebenzi lo muhle lewendele emaswati ngayo ngakukholwa ingonyama. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho Nkosi. Siyabonga kakhulu nathi babuthelezi sibonge nabo bonke nje laba tawuthwala indzaba leti lokuthi batilalele siyethemba lo ukuthi nathi sithembisa selitiko lokuthi tachubeka sene ngokuthi ikhandla nangekubambana ngoba ngishilo ngathi unity ngona imcoka kakhulu le ngadumisa nje kakhulu ti70 litiko leti ngibambise kakhulu nami ngisenza lo msebenzi ngabe lesikhuluma ngako lokuningi lesikaachivile asaka-achieve kube bengabanjeswana siyadumisa kakhulu lokusebenzisana nje kuswela kubathukisi phakathi centralization phose nje onke ama-department esinawo etikweni ma-regions bo-RA lebangibona bayiphila yalokusebenta kwethu silitiko njengoba silapha nje kuyasijabulisa kakhulu lokuthi vele kubanjweni siyethemba ke lokuthi neminyaka lo musha sewucalile utasisita uNkulunkulu nawo sifike ekugcineni nawo sokuphethe kahle emaswati ajabulile emsendelo litiko njengaloku sivile feedback itolo ukuthi ayabona ukuthi kubhekwephi kuyasijabulisa kakhulu lokho siyabonga nesikhathi senu njengaloku nani stakeholders imcwa kakhulu siyecela lokuthi nichubeke nereport ngendlela nireporta ngayo ngoba nathi asisho senkhulumende lokuthi kufuna kusho lokuhle kodwana na isikhathi nisho lokuloka lakhala ngakwamaswati longasiko positive kuyasisita selitiko noma senkhulumende lokuthi silungise senkhulumende lamaswati athoyela kufunako lokho sikafishana nje le positive reporting lesiyitfolako kubeta indzaba iyasijabulisa nayo iyasinika i-direction lokuthi yini lesele yini lesingenda senkhulumende sikhona kuyembili siyabonga kakhulu isikhathi senu. Siyabonga Nkosi. Thank you.